Meni govore ti. Mogu li ja nešto reći? Samo malo, molim. Ja sam bio pozvan na sastanak u policijsku stanicu. Pričali smo, razgovarali smo sat i pol. Za taj sat i pol jednostavno ja sam rekao hvala lijepo čitajući između redova da nema šta razgovarati više. Prvo što nadležno sva da prelazi na nas. A što? Prvo ću vas zamoliti. Jaje, kamen, bilo šta, molim vas to da ne bude nimalo, jer ja ću odgovarati. Ja, vi, svi mi. A ovo ne smijemo prestati! Ne smijemo prestati! Idemo do kraja! Danas sam slušao razgovore u maloj sali. Gospodin načelnik, doslovce vam govorim ovo i citiram riječi. Za razvoj malih preduzeća. Ja sam kao automobilsani borac krenuo sa skupljanjem smeća. Rekao sam vam u petak, za 3000 sam očistio ovo ovdje najgore smeće što postoji udalje ovako poslije poplave 2009. Za 3000. Ovaj ovdje, gospodin načelnik, ne da vam ti kaže 2000. Ne da će! Je li to podržavanje razvoja? Da ne molim da održavam svoju porodicu sa poginulim borcem i njegovu djecu. I kaže ne da tuži me i boli me graduj, kaže. Doslovce to smiješ. Neka kaže da nije. Gospodine Dvilo, općinskog vijeća. Možete li vi da izvučete? Volite malo. Da bude ostavka općinskog vijeća. I vi ste samo na budžetu. Ja tebe fino vam. Da li ste trebali na općinskog vijeća? Vi ste odnosno. Tu dnevno. Da se ga ja bojim. Imali vječnika da nije Dvila bio predsjednik Dvila i posla. Oni su isto košu. Nema borca vječnika. Hoće, moje dragi. Molim vas, halo. Općinsko vijeće. Dozvolite, molim vas ono. Ako ste me doveli ovdje da nešto kao. Molim vas, ako i ja nema da čujem. Samo malo, molim vas, ne kaže gospodin. Ne kaže, molim. Molim. Kaže on ima 400 maraka. Nema veze, neka, ali ne kaže. Koji ima penziju napolje. Napolje, napolje. Dozvolite kada da kaže napolje. Ja mislim da glasanje kad je trebalo za glas dati. Prvi sa svojom suprugom. To je jedna od velikih životnih grešaka kako bi poslije primio i napravio. Ja nisam mogao vjerovati da čovjek može tako čovjeku uraditi. I ne mogu više da vjerujem da taj čovjek može ovo. Kaže, pali se putevima, pali se vodom. Pa puteve i vodu moramo imati, bolat. Pa to ne mogu da vjerujem. Zašto smo spremni? Zašto smo spremni? Zašto smo spremni? Nešto uopšte. Ima i ljude koji ne rade nigdje.